Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biag! Ano sirigen? Ket makapalit! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biag! Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biag! Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan, amay tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Mariin siyang, di ka kumagumurgura kanyak iti imbaga ka. Ngampud no anakitak damulong alakay mo kan Marcela. Agtugtugaw da iti kaludaan. Ay, agsidaawa ka. Tanya nga iti aramiden da ijay. Maririta. Yak amo no patyam. Ngam amo mat asaan ko nga ugali ti agparparbaw. Wen mare, mamati akan ka. Ngamanyangay nga rod. Awan mabalin ko no saanan naragsak kanyak ni Mulong. Anya! Itulok mo akasta? Anya nga rod ngay. Awan mabalin ko. Tadyak mat maipilit ti bagik iti asawak. No saanan naragsak kanyak. Oh, ato iti pulutan niya. Sige, inak pa iti kusina. Insang! Agluto kayo tinay mo sa pulutan mo ya. Bili ba ka talaga kan ka, pare mo lang? Nakasingsing ba't ni bakit mo? Nga madapay la sampali akasinsin na ba't mo? Ha? Chicks mo gayam ni Marcela. Ay, kat. Kastalati biyag, pare litaw. Ha? Kaya't mo asawan, pudno. Kastalati biyag, pare. Kabayatan na sibibiyag ka, agragsak ka. Kastalati biyag ako nata, pare. Angam, pare mo long. Laglagi pambat da ito yung ibaga ka. No dagas ti aramid mo, agbanag kantumot adakas. Anya? Un pare, isuag panunot ka na imbag. Insang, maturog ka di tadatar. Tadi ka kayat akay da. Nagsalimuot. Anya? Anya pala nga itararamidan. Awon. O sige, tainaklangan makiturog iti buridok tadi ta silid na. Sa paem tagluto iti armosar, ta masapak ang mapanijitalon. Wen, amok day ta. O sige nga rudan. No di na kayat akay da. Mala, maturog kalatan. Tainak makiturog iti buridok ta di ta bangir asilid. At datamanan dito kaludaan. Nagmayak dito ayan ta. Awan ti makadisturbo ka data. Kan awan ti makakita ka data dito Gapota awan ti matatao dito Wen Arakupen ka man, marot pasipang. Sige laeng. Arakupen na. Ay, arakupen ka. Gusto nyo. Pudno gayam. Anda babae ni Mulong. Kat ni Marcela. Saan nga agparparbo ni Rita? Dagijay damanan. Nakatugaw da. Kat agin inagagda. Nakaluto ka, Ninsyang. Kaduwak ngamin ni Marcela. Wen, nakaluto akon. Mala, idasaran na kami nga roden kini Marcela. Tanay, mabisin kami. Wen, sige, mabit lang tain nakagao. Ayaban kayo nito na nakaidasarak. Makita, Marcela. Awan anyaman na kiniin siyang no kadwa ka ita. Mayat nga ron ano kasta. Di oray man agnaid kan dito'y balay may.
kayat Huh? Amang numatungpak pa'y ti asawam. Anya, daytoy lang tiyawat mo asweldom, mulong. Wan ta intud kumot kin ni insyang ti daduma. Ta igatang na iti sidaan da kadagitanak may. Ay, sana mabalin Ingkalaan dyan intad mo kanin siyang. Ingkasubyan. Anya? Ingkan agunay kan mulong. Kurang dayto intad mo kanya. Anya, subliam? Wan mala, mutuyan. Makamu ka pa lang iti igatang iti kaninyo kadagitubing. Anya? Jak kayat niya aga pa kami kini Marcela. Isa mo to yan. O sige, mabiit lang tayo nakalaan. Anya, ay unay kan insyang. Awan ka di tinakam mo. Apay nga intad mo ay. Diyak kayat ti apa, Maririta. Ay, ayan ti panunot day ta asawam. Mas importante pa'y day di Marcela ngam da kayo a pamilyana. Maririta. Mala, pautangan ka pa'y lang iti kwarta. Ay na, nujak la pampanunutan dagiti anak yaw. Di ka kumapautangan ka. Kaputa may sakamit adi agpampanunaw. Ha? Anya nga ita, da kayaw ti maawanan. Mulong, ila ko munti balay kan ti solaryo, tay gatang ta iti para kadata. Ha? Gumatang ta iti kabukbukudan ta balay. Kwa. Marcela, saan mo tayo mabalinti kasta? Pagyanan niya ita insyang no ilakaw. Sino aya tinapatpatag? Siya, wano isuda. Kwa. Alan, ingkailakon, tay gatang ta iti pagnaudan ta. No ilakom to'y balay kan lote, pagyanan mi pahingay. Agawid kayo ni Jayan dananang mau. Ijay kayo nyagnaid. Anya? Mala, pumanaw kayo diti balay ko insyang. Total, balay ko mo day tawi. Tawid kaw iti day dinanang kaw. O sige, no day tati ko na. Hay, una yan ni insyang. Sobrang aramiden ni mulong ngam agul uli maklatan. Anya nga rod nga ay, kat di namat siguro kaya ti apa, iso nga agul uli maklatan. Nga uray inlakon ni mulong ti balayda. Katuwa na. Una yan day dya mulong. Nagalas ti aramid na. Gapo iti babae, pinadisinan ti pamilya na. Anya nga rod nga ay, kastala ti biyag bakit? Anya akas tala ti biyag. Kastala ti biyag. Tanya nga kat saan mo ta perfecto ti tao. Dumteng latta ti panagbasol. Di ko namkit day. Inulaw ni Marcela ti utak ni mulong. Kastala ti biyag nga rod. Sana perfecto ti tao. Agbasol latta. Adamot panunot tayo a tao nga intad ti Diyos. Di aramatan tayo nga agpanunaw. Kat di tayo pagturayan ti dakals nga aramay. Damot gayam bangkbuk mau insyang. Wen tatang, tauray kaskasano. Agidul-duli na ka, di bangko, mauray sa gabasit laang. Ay nasaya at ano kasta. Mayam. Intun malakok di talwa kaldeng. Ikang kanto iti ibangkom ta isupay ama inayawn. Tatang, Jasawam ngay. Kumustan? agdendен na dalatta ka ni Marcela Ngambay-bay aklatan tatang. Jakmat mabalin nga ipilit ti bagik kan kuana no dinak kayatan. Ket dagiti anak yung ay. Rumbang asos tintuan na Bayan yun tatang. Agoma iti kayat na abiyag. Tano siya, naragsakaklata, gaputan na singpet dagiti anak ko. Ken adda kayo pay laang kaninanang, amang tartarabay kada kami. Nagalas ti aramid mo. Insukal mo amin ti sweldo. Ita, agsapol ka kanyag iti igatang mo iti naimas asidahan. Walang kay tibaan! Na? Ope, kabilan na kay! Anay ko! Anay ko! Anay ko tarupam. Ditakan!
Saan ka nakasabulan? Awan mo gayam sir-sirbi mababae, jaski ka! At tao tigat gatangam insyang. Agyaman na, nana. At to'y matipagbayad ko. Ha? Di umay dito'y isto ni Marcela. Ha? Gumatangak man iti sabon, nananita. Ha? Apay de tarupam alimitam Marcela. Kinabilnak ngamin, ti salbag amulong. Hoy, insyang, no isublikon ka ni mulong, awatom ka dipay. Anya? Disungbat ko iti day taas sa ludsud mo, kat, wen, awatek, gaputa iso ti ama dagiti anak ko. Ngam nagsublikan nyak ni mulong, kat makitkitan tumatlaang dagiti tattao, nga agsinsinarak kayo di takaladaan, oray sanan. Ha? Kukwam laang ni mulong. Mangibabain kayo adwa. Agpada kayo nga awan nakam na. Masakitak pa yan. Awan pa lang ni Marcela. Mabisinak pa yan. Madya talaga tibagi ka. Aglaminak pa yan. Pumanaw ako, dito'y pagnanaodan ta. Asikasunak pa ko ma. Pangasi ma. Makamukan iti biyag mo. Pumanawak itamot laang. Agsublikan ka ni Insyang no kayak mo. Ay, unay kan pare. Unay day talangam. Adto yun ti agas at tumarang, pari mo lang. Alang, tumarom daytan. Oh, adto iti danaw. Ay. Sige, agigda ka pa ilang dito'y bakante asilay. Aginggat agimbag ka. Ay, naimbag lang nga. Enta kinabalang tikim mamang dito'y balay, pare. Pare, agyaman na kitulong yun Wala, aginanakan paray. Agpaimbag ka. Manumatan nga daw tinapalabas, pare. Nananayan ti panagimbag mo. Ay, pasensya kan pare. Awan nga minti sa balya pagkamangak. No, disi ka lang nga kumpare. Kaguri ka. Anya nga minaya tinapasamak? Pinanawan na ko ni Marcela pare. Insina na ko. Anya? Kantin naglakwak iti lote kan balay ko pare. Awan nagmamaayan na. Naibaos. Gaputain sugsugal gayam ni Marcela. Ay, isuday tantay ko nakken ka, pare. Pare. Tiarami dadakas. Agbanag met adakas. Pare litaw. Kat, kasano nga itan? Kwa, inakagpakawan kinin siyang. Sige. Bareng saan nakakamaten ni tatang na itibunang. Ha? Si puta man na imbag, pare. Tama nga no asa di ilayat dakin ka abunang. Ha? Nagpuskol ti ropam alalakay. Ah. Makitam ti bunay ko. Makitam! Tatang. Nagtatang. Pang-asiyaw, tatang. Diyo idiso day ta layat yaw. Agpakawanak ka da kayo, tatang. Pagkunan da kuma. Saan ka mapakawan? Iso ako manaw ka, mulong. Agpagpakawan ni mulong. Iso apakawanak. Anya. Agsubli kami ikan kamulong. Iti maysa a kondisyon. Ha? Subliam ti inlakom alutem kan tibalay mo. Saan mabalin ang mapukaw kan kadayjay gapot at tawid mo kadagiti dadakkel mo dayjay. Ha? Saan kami nga agsublikan ka pamilyam? No di mo mapasubli ti tawid mo. Parilitaw. Kasapulan niyag trabaho kiti ustaw. Taagurno nga. Tapno masublik ti balay kan ti lotek atawid ka. Ay, katuwa na.
Anya nga rod ngay, kastala ti biyag agtrabaho ka, tapno magunod mo, ti kayat mo agunudain. Pare, agbabawi ak iti ustaw. Jak makasubli iti pamilyak, no jak masubli ti balay ken lotay. Wala, tasayang mo't ngamin, pare. Apay kastoy pare. Panagriknak ket sobra mo't itan ti rigat kaw. Gaputanas kanya agtrabaho ak iti ustaw. Tapno masublik laang ti balay ken lotay. Ngamin, ilako mo't ken kanyak tinakagatang iti doble apresyaw. Anya? Ay kat, itam amarik na dyan bagak idikan ka. Ati agaramid iti dakas, agba nagtumot adakas. Uwan pare, maamiris ko itan. Kat jagayam kayat amapukaw ti pamilyak. Iso nga ramidag ti amin, tapno agsublida kanyak. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. No agaramid ka iti dakes, agbanag kantumet adakes. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay, ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon Kastala ti biag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.